Tankotoni kindeto chewero de dato ende mbara ye yara to kritorito kindeto cheto roberwari. Rais Ruto gutumiria kudikira Kenya na tekira kirorero rero kegena 2024. Wakili Bamiru kunankira udhari utungata dhukanwa mirongo ena batandatu ba maandamano yegoro baraba imbenje ya kutangwe kambene chibu. Tokoni mpicha yoyongwa ya udukange ba maandamano embwaro vichiangabana UDA na KRA redrite kidakwa. Chikuria muragatiti yako gomari toba gitetera bisi regoro rine ndi idrite kingawa wankara bakero. Unaitwa madhidi wa urubarueni Purity Richard na ningetwa Phineas Imana. Tido tukata na ya mwankamudhiano wa kitero kiolo wa kinyanyu mendeto kwena kalono ndato chero de datu ikamberia da icho chongwa Rais William Ruto na tumirete kure kiaro ariro kigina 2024 na kuate kira kirore rariro na ugete nkuruki akuthikira kayuka kariba Kenya irionde nede Ruto na ugete bakari tangwena kigina kira kigwidranini kikioneka Kenya kenna ko yakunyile mu Kenya akiongela matagaria kedra kyoka kuwa bakyamberia na ndo angithirikari ne yakaiteno ka kuringana na police reforms working groups maandamano hoya ntuku yoro yedirite India kireta 15 na bidato kiribane ndi 20 na batatu bantu barabara mbite kwidira baita utoro badirite baiko ya nteriche kidrai 45 wangi 20 na batatu bedira baita ya utoro boma taine ya mudanya. Ntukuwe mutu nyume maandamano maimona bia jenzi kuthithika Kenya ngima maandamano mara maratigire imona bingi bitete mioyo antu baingi kugura rwothuku amuna bunge kwithukirwa. Rais William Ruto ne umiletio mndi na kwanira ati naregete gwikira saini muswada jwa kigina kendo twika watho. Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. Rais William Ruto akiuga miradi mingi ilela limebangania kiri mbango wa kigina wa mwakojo ya mbogweta etera igikaingwa nonto bwagibwa mbesa. As a nation to pick up from here and go into the future. And I am therefore proposing that because we have gotten rid of the Finance Bill 2024, it is necessary for us to have a conversation as a nation going forward. Now, kagita gaka Rais William Ruto nekathita bunge baria balingire kura ya kugwata mbaru muswada ujo na kugwalwa kiguni kinene muno kile wandikani bwari boba junior secondary schools wekili bwa stima wongeli bwa kigenda ya CDF amuna ongeli bwa mbesa kili thirikari ja county. The people have spoken. I am grateful to all the members of the National Assembly who voted yesterday affirmatively for the Finance Bill 2024 as amended on the floor of the House to incorporate the views generated through public participation. We did make recommendation, and part of the money we were going to raise from the Finance Bill was 10 billion shillings that will go to fertilizer subsidy, 18 billion shillings that would go to making sure that
junior secondary school teachers, 46,000 of them would be confirmed on permanent and pensionable basis. We are very clear in our minds that education being the greatest equalizer, no child in Kenya should go to a school where there is no teacher. Mutongerejo ande kinenkanegera watho atutumiri bwa mbesa kiri obisi ja mutongere wande na itengo bile biende ya obisi eno itengo bya koti amuna thirikari ja kaunti kwithira bukinyiwa na kiri maandamano mama muthenya igoro gikundi gya kurungamira utingo gibwa polisi nikirithiti ati ya Kenya 53 ni balethiri bakiulagwa imwana 23 bikiulaga kwa kagita ka maandamano mama na bange 30 kuragwa tuko mutano wa Githurai igikundi gikikirithia ati antu 100 bethibitari nkurani bagitirito ironda bia risasi mathabu mama magikundi giki makithija kinyume na migambo ya Rais William Ruto ulelithiti muthenya wa umde ati antu bathandatu wake nibo bakwite na bangi 214 bakiumiaga kiri maandamano mama amuna kwirithia ati thirikari ikambire mibango ya gutetheria baria bayinyirikite. And on behalf of these members and many other Kenyans, I send my condolences to the families of those who lost their loved ones in this very unfortunate manner. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Right, na ngina kuna timu nini wa Rais Rigathi Gachagua kinyane thirite akirita kayuka kikumania na maandamano yantuko ya kuroga Gachagua kiarientere cha Mombasa noni kete ndi kumeneria bukada rangirwa intelligence kana NIS arane ndethirite akiwa batithirite bakimenya dhakia Rais Mount yegi maandamano yobure nyethirite akibangawa yani ndia kiaria Gachagua thirite akioneka kutharikira bukada munene wa NIS Nordin Haji. In yesterday's protests across the country. Munini wa Rais Rigathi Gachagua na umerete werune na kolota rwangiro mabisa bandikeri nebo National Intelligence Service kana NIS na kira kwithira akiwa ni roru ithirite rukwitha kia Rais Ruto. How did we get here? We were just elected the other day as a very popular government. Where did the rain begin to beat us? Gachagua kioneka kutetera kinya Rais akiwa ringimenya Kenya barikanda manabu kadhaa na kuriana na rwariro kigena 2024 mantu yane ndi yate kinya uya redrite yakinyete. The president has now agreed that we need to listen to the people. And I sympathize with my boss, President William Ruto, because this information was not available to him. I know President William Ruto. Had he known 2 months ago that the people of Kenya did not want anything to do with the Finance Bill 2024, he would not have asked his parliamentary party to push it through. Akiaria rentere cha Mombasa Gachagua no lotote werune munini wa NIS Nordin Haji akiwa nwe wa kolota akiendekithia kinyaiche belietine nonto atethirite akimenyetha kia Rais Bramanto yathuki. We have a dysfunctional National Intelligence Service that has exposed the president, the government, and the people of Kenya. Had the National Intelligence Service briefed the president 2 months ago about how the people of Kenya feel about the Finance Bill 2024, so many Kenyans would not have died. Property would not have been destroyed. Offices would not have been touched. There would have been no mayhem. But they slept on the job. Nyontongelete na kuana menyethetu kinyama abisa ba politi patrethirite nende bakia mukairo menyo bomandamano yara yabuthethwe. Officers of the National Police Service have told me in confidence they did not get advance intelligence briefs about the magnitude of the protest. Senior officers have told me in confidence they did not have an advance intelligence brief about the intensity of the protest so that they prepare.
in advance. Munini wa rais augite Nordin Haji no wakolota burugu nonto kinyapa kubuta mabisa nkabokire na eza direthire nende chalawa ya munene wo agita na mbere na kuwa kinyara maingi atithira ndigurune ya Kenya. When he was appointed to the office of the Director General, because of inferiority complex, he chased away all the people who were senior to him when he was in the service, therefore crippling the capacity of that service and making it dysfunctional, leaving a shell under a clueless Director General who has no capacity to run the organization. He has no capacity. He is out of the country most of the time on business trips. The country is on his own. Gachagua nendi awito Nordin Haji na batire kinyawe tikiria na achebilia wewe ngweti ne kiu na kedra nendi kikina kairwa muntongi. I want to say that Nordin Haji must take responsibility for the deaths that occurred. He must take responsibility for the mayhem. He must take responsibility for failing President William Ruto. He must take responsibility for failing the government of the Republic of Kenya. He must take responsibility for failing the Kenyan nation by not doing his job and advising correctly. And he must do the honorable thing, not just take responsibility, but resign from that office. Gachagua uraririe ndeka inkai nyuma ya rais kwithira kiritaro arirokie na direte kinya kiura kia nende ntukimbithi kwithira bakirekana na maandamano yau nonto rais narikiti kwithira ahika kwa ugambivo. My children, Kevin and Keith, are of the same Generation Z. I want to put myself in the shoes of parents who have lost their young children and appreciate the pain. I want to appeal to Generation Z to call off the protests for tomorrow because their cry has been heard by the president. The president has accepted that there was an issue, there was a disconnect, and the president has done the right thing. And I think it's only fair that we call off the protest so that we don't have further loss of lives and destruction of property. Is an appeal that I've made as a father, as a parent. Gachagua aritia yari ntereche Mombasa arethirite nendi akioneka akiru arirokiara maingi akitharikira Nordin Haji. Thank you very much and good evening. Asanteni sana. Right, nangino kunetikia mwakili mere kithirite kinankana ira utungata poderi na kurunga bakurunga mira dukimbithi mirongo ina na batandatu barabara ithirite baekairwa mpine bakiringanithia kuna maandamano ya urumiru mirongo na batandatu bara baingi bo ni arito ni bethirite bakiringairwa nthinja kurita ngwe mwanya kambini chichibo lakini gituone kia boriti mwakili banko kiba kiariba ugite baitayari kunankanira utungata poderi kirabara bakenda kwebiria obunge oitine. Nyuma ya maandamano kuthithika muthenya jwa iguru ajendene muthenya wa kangangi antu mirongo na batandatu barekirwe mpine na muthenya na arua gukinywa ndene koti Emiru bakirigurwa mathitango indi amna bubu ngwatano ya mwakiri ndene kaunti Emiru ye jamwe na kubatetera ara muthenya na bombite kurokua ukiana ndi bakitha bagitungatira kibungo kia ome antu ibaragwatirwo egoro na aruiro bakureti koti antu 46 na muno aritwa bakuma colleges chia around Meru na baragwatirwo bethithaia peaceful demonstration na ba exercise right chiao chia go picket area ego kubaliwa katiba na aruo bakuretwa koti be 46 na bathitangwa ate ibarare ki riot mawakiri jamiro aja tukwija mawakiri nkurukie 30 tugutetera antu baba tubatetera muno na koti yotuthikira na bakurekerwa no kue na bero baite ngugi kuma thaa 8 mwanka gutukare na particulars cha kugai riot na kanambi so twatatu bera bonda ba plead guilty betekiria mashtaka na bero beta bagatumikire kibungo kia ome kana ira twitana custodial sentence beta batumikire na uke gechibo kutharatheria njira na ukura ingi maiga na mbi na tiba ne gwetekiria picketing kana peaceful demonstrations so whether obugita kuitetera na kuchi express
na njira itina thina batu turaja mawakili ba Meru turuga tukauga tukeja na tukaja na free services ora twathia na arua mawakili nkurukia 30 amana bubu mwakili baba bagwite bageta na mbere gutetera antu baba bageta maandamano ne nonto maandamano ne kioto gikatiba kwa ubati turenda kugo twe mawakili rights ira chiege katiba ite omba kwa curtailed na antu bakama kwende ne Kenya kana Meru tukenderea gutetera antu as long as antu iba kuthithia gintu kiria gigwitikirwe katiba na sheria eji ndegurwe katiba na indegurwe otongerwa na sheria untu bora kurakari igoro yantu tu express frustrations chao na katiba ne gwitikiria antu gwita ku demonstrate araba kugwiba kuinywa nuntu utenjera ingi antu kurikania thirikari that baraba boikirite ki utongeria ni antu na ikio antu barathithia igoro kana na thirikari karekiri kana gwa that rira parliament ere mo kuthithia oversight muinge juju ka thithia oversight bebo na igoro ibyo muinge barathithia they were doing, they expressing their voices na kuthithia oversight kurikania thirikari ku overtax antu kana kuinyeria antu kana winyangia bwa mbecha kana kutumira intobia antu intobia bothoku antu batetikiria meya hiyo tuga is another liberation of our country. Our Mau fighters iba fightere na bado tuduga the young people are coming out to fight for what they feel it is right and just. Na inya barabe na anthe batongeretwe chairman wa UDA Zawere Ndikiri inkuigwo geta nau ukiuganga murega na bangi batongeria nga maandamano zai national wide na tatire ti murega konya murega kethero atino jensi ikaandamana kogweto kiara yerungune let face on ito tirimane one on one mondo kwa mondo twaranirie zau gukwariria na rungu ngurukiba kiuria karima Meru ukeja kuthuriba kwenda kwinga MP wao mwakiri baba bakabatetheria na kubakirira kiwatho uraba buri kutha bakithithia MP ora wonde tukuigwa tutigukena nawe tawe twaja turigwa tutigukena nawe tuketa kunanga into biawe but itwambiria kuoja signatures cha kubaricall na batu tu mawakili tu tayari ku represent our young people ikenda bomba kwithira malalamishi jao kana kirero kira bena kyo ikikuthirikirwa ni thirikari. Onto IBC is not properly constituted nonto ito kuona recall ito kwenda ku evoke that crowd ku recall abunge bamwe ito kuromba president nombe ku constitute IBC na inya bunge a champion that ikenda twithira twina properly constituted IBC ikenda process ya kurikora bunge baremetwe ngugi ciao ithiro on course na Kenya batimama Gen Z tio millennial generation ethira ito ari no gua kwe barabate no gua botetera akichiao na nthiguru njaga jayo Kenya. Muthuri Murioki, Oru TV, Muthirio Kangangi. Right, kaita na mbere ni ati ninde kumania na maandamano ararethirire kiwitha kantu kuyogoro Kenya ninde bakiregana na Finance Bill 2024 na kinya kutigana ninde obichiangabana wembu account yembu obichia UDA na kinya KRA chithitwe ni andamani ninde rwari monike twande to ritamonike mushiri nikutonia mbicha yoyo ngwaya mutigari arethirire ninde akia na kia na winyange bunde ni account yembu. Vuva ya mururungano wa muthenya wa igoro thiini wa miena ngurani ya kaunti ya Embu nitucerete thiini wa mawabici na biashara ngurani maria marathukangirwe ni arurungani aya thiini wa tauni ya Embu. Ayuthi aya ni maravevirie ngari makiria 10 thiini wa wabici ya ngavana na vuva ucio macoka mavevia mwena umwe wa wabici ino ya ngavana. Ni maracokire mathukangia indo cia mwega na utesekene thiini wa wabici ya KRA iria i tauni ya Embu. Thiini wa wabici ino marakwire kompyuta cionthe ite na mathukangia vairo cionthe undu umwe na gwiturura icicio cionthe cia wabici ino. Wa uguo ni maravevirie wabici ya kiama kia UDA thiini wa tauni ino na macoka momora ruthingo rwa wabici ino na gukua mirango ndirisa na mamwe ma mathiga maria marathondekete ruthingo ruru. Mwena wa mbere etherero gikundi kia yuthi aria mararurunganaga ni marathukangirie wabici ya CDF ya mwena ucio na macoka mathie supermarket ya mumbunge wa Runyenje iria itauni ino yakiritire na mai ya kiria kionthe kirai kuo. Mirurungano ino irai miena yonthe ya bururi kuria ayuthi mararegana na the Finance Bill 2024 na amwe ao aria turaririe nao muthenya wa igoro marai na wa kuga. Leo
sisi kama watu wa huku tunataka kuonyesha ya kwamba sisi watu wote, watu wa Mbeere North, we do not want the finance bill. The finance bill it's just a dirty thing. It is going to be making our lives difficult. By the way, nenda kwira MP wetu no tugwithitie tondu twamuthurire ate kindu na agitwira gora ukite gutwikira maundu mega, lakini wanate na kinyo agiukaga maguru, lakini thaino no atwigira murigo wingi. Koguo 2027 anjipange aende nyumbani. Tutetegeria atongoria wetu twendi na mbeca, turenda atongoria wetu tabatumire ututira ngui duare atongoria wetu endia riu batwira onto batwariga bread bill duare batu ambassador tugwenda ambassador na free education ataki ambassador. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Right, na nikumira ni ndio tukuda tukiona kanyaka kunoka ndio kethira kitakura no tinchokerete nande twingi. Ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari o munini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ria kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Wapwani mpo, Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719077077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nonto bwaku tutiritaga murimo joshukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko 3 na thenewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja miru obisi sheto ire kalkia akwena nduka inene ya Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka 10 muciogoro maoa turisa Maclodge nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka 10 muciogoro nkuruki gwatania na dagitari o munene mutaaramu J Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV kumenya mantu nkuruki araniria na dagitari o munene mutaaramu J Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369 Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Nothing should come in the way of how you enjoy the game. So ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane,
Ronaldos, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. My body, where my body, my body. Okay, but the baridi, no my body, my body. Okay, kaka usingizi, no my body, my body. Niraino, my mama, niraino, mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Nibano ntupokudete tena mbere kwatanira na watu kendero cheto tuchokera ni atinende akaribachuka ibachumirite na kumeneri aro rais rokoga barabara rikirimana mano muthenye goro yamaramari ni aranende bakwitha baimura kiathikira Kenya no tune hoteli na Kinyaro meri ba mwato yende goro kurukini bauretie kanibederete kinyaba kiwa na mikwinja mowera ni are direbe kaira onto kinyabederete bakyolo tabunge bo nonto ntugu ya imunthi kwigite kuri na ukiriru bunene muci wa chuka kiutha tena muthenya wa igoro rira biashara irarigarigirwe imandamano makuregana na bele ya kigina amwanogu akari batiradiganirwa imantu mamu maigitwe maikarika amwana ntumiri ererutitwe iraisuiria muruto ugoro bwa igoro iraba kuga itirare ya gucokaniria mantu indi ni akumainyangia nkuruki yule mbwate criminals iragona sama maandamano ni raia na raia kithura ni mbiru president atebati kuga ni maandamano marathogwa criminals atebati gutwira bu raia ekugate wega atebati gutwira te wega tafadhali na kinancende all is not lost bokulekalinde bolekalile nekale na wananchi au vijana wadogo ambao walifanya hiyo maneno wachakae chini wao atakamete auragani na tiga kuga neku. It was not treason. Bariuga ibarathurirwe muno iguragani buraborichi barauragire mbeo mbithi ntere cha parliament Nairobi amwe na kuigwa mbeo mbithi babu batirari na ndwa na muntu nigo kodemu giko kira kirekaririe gya kuraga youth those guys mara adamanaga nau Nairobi mwena wa parliament tontu gintu kia mbere nwori gwatire moyo wa muntu na nyomba parliament ire ni mbie na gitumi kogu moyo wa muntu ina bata kogu kiko kuma rekira gitari go kia umuntu kama le aduna ni adunu kijana ino nto ile wakati hawa youth maugire matekumienda nimbangie karire nte namo merwani NMB na thina bo ende bariuga ibambirite kwirira nuntu bakuthura rais William Ruto amwe na abunge bago totekolega ni twabathurire nuntu actually nise agato convince le na olongo mutheri actually tione twamwitikitie lakini accordingly ni mbwamwito kwa mevaa ngozi ya kondoo nonto bunde augite gutikio kia maana tonete aruthite ni twabathurire lakini riu batikurutha bora twabatumite bathikurutha twerigirite baturuthire mauntu mamega lakini riu sofa ni tuona mauntu mara makurutha ni maruthate for their own benefit na untu uria mukenya kuona ubatirie kana mwana inchi ya kuona batire kurutha no gatethia
mumbunge kana mwana siasa yeyote atibati gotibati yenu ntumukenya niwe wamutonyire bariko barenda rais amwe na abunge bachwerwa ariana a Kenya kenda bathiria nkujani ino gitumi kinene muno mauntu mau mekarika aswani ta untu wa president mwenyewe kuigino mauntu mara youth yekwenda kana mara citizens yekwenda ni auke ni araniria na youth ni araria na citizens maumbe kuereanwa na mauntu mamonthe matuike ni magusetoriwa na bururi yogena thie mbere wega to our 3 MPs twina my area MP honorable Patrick Munene wa Ntwiga uria tega tukuane tukuthwire kwina area MP wa Tharaka George Gitonga Murugara uria kwenda gitekia governor na kwina MP wa Mara bwana Kareke Mbiuki. All is not lost, nyinyi ni watu wetu, kujeni mkae na wananchi chini. All is not lost, nyinyi ngomenya mukacha mweka na wananchi ndi maundu makabuga na ukabolela. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Right, nangina kuna tuchukuru yote haya muraga agisio kemara ni direte kinga mwankarira aritoba keda bakyora kubachoke bone nyuma yaritoba chukuru nende kutaba kyana mana na kokirida na bokada na mabida popuridi atoba babudi tumugomo union to bakiraba kutaba kyua nibisi ile kurobokada. Unataka kuingia msikiza mambo yote ya mtaalamu vile na breakdown. Hamtaki. Sawa. Hapa. Sawa. Unataka hapa? Unataka hapa? Hapa tuko hapa. Hakuna shinda. Chukuru yo bundi ya muragambari cia muthambi muthenya we munthi ningitwe terigiritwe kumania na mpagaga na nkinyangujanio ciaritwa kiri chukuru inu ara ingitwe wareta kumenyeka akagita kareka rugurwa kaire. We disagree to agree. Now iko hivi, the school committee wamesema watu waende nyumbani. Mumepewa dakika 2 peke yake mtoke hapa, alafu shule ifungwe mpaka ile siku utarudi, utaambiwa mrudi. Kuringana na munini wa kamishina kaunti nini ya Muthambi Esther Maura ariuga aritwa bati kwenda kwaraniria na utongoria wa cukuru na nkinya utongoria wa kithirikari na koguo gutire bonge bagutigeria tiga kubera benuke bagachoka mantu makiriria. Tumekuwa hapa, we wanted to have a dialogue with the students. The students wamekaa kama they don't want to have a dialogue. They have issues which are not even major, but from the look of things, they seems not to have a dialogue. So we have decided we close the school, the institution, until further notice. There were minor distractions. Wameharibu all the fire extinguishers, wameharibu vioo za madarasa kidogo na makerere, wamefanya makerere mingi sana huko nje. Cukuru eno egichokia baugite arito ibichi bakuthetera untu bura cukuru eno ekuga batire na mainya kana untu bomba kubagitagitira bichi eno. With the students, we have listened to them from the Students' Council, and the issues that they have raised, they are minor issues that are going to be addressed, and the bottom line is the fee, and this fee is not drawn from Muraga or from the institution. This is a government structure that they have revolted against, and their main concern is that they be communicated in advance, and we have said that this being a minor issue, we are going to address as an institution. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Hamateni Mugambi. Kuna ati akiari bater murugamiri wa misheni ya Katunga Patrick Mugambi na ugete kwina gitumi kinene kia thirikari guchoera ntaira yantuire chimandamano yara kwithira nindi akioneka witana merende gurune. Mugambi akiwa mawirane wiyomanene mayara rais Ruto etirite ayekaira kari kagita nindi kinyaka siasa titirite kingakia mantu yane yemoyo yerambike kwithira kireta mantu yaige mandamano. Keria batiri murugamiri misheni ya Gatunga Father Patrick Mugambi na ugite kuri na gitumi kinene thirikari gucwira ntera ya ntiga cia mandamano marahamendere agande guruni. Mbito Father Patrick Mugambi nditanguye Gatunga mission na arua ni ndugu yetu ya kuinga shukuru twina shukuru ita wa Mater Dei Primary igitarire nditukuona ni igitarire kugia mwanki kidogo
nonto bwa financial bill na nonto bwa mathina mwanya mwanya tathinjiri ba Murungu kana kanisa ninkumenya turingenda untu kwega nkuruki ki antu kwitho bena bia kurea kwitho bena mbesha kwitho bakiumba kuruta ngui ciao turingenda muno nyetho kiuria kene ikurwo muno antu bakauria ne ate mbesha igutumirwa kana ne ate marandu kana ne finance bill ya taxes iria kana mogoti turia biuria biubobwega na mpara nuntu indi twauria biuria tukiomoraga nyomba tukithagia ingi tukiuraganaga tikuwathaka kiuria inya gigacoka bubwega ninkuona antu ni bathuri bo muno ni bakurega ontu buria katuringuria nya thirikari nio gute thirikari yomba kurega kuthikiria antu yomba kwithwa kiathaga mbi nuntu indi antu rira banogire bonte ma batho bari frustrated bambiririe kuandamana njira inene ogu bara bari wathanire babatari ukarambi bakauga kaba inya tupendi mantu mama kidogo twambe twaranirie na muno nuntu nya bara nande bakwaria ni yana baba nini yuthi bara bathomete baga ngugi bamwe bagemena thina mwana kia baga mbeca cia cibitari baga roni tu biashara twaingwa frustration ile antu abati ni atari muno nuntu muntu is hopeless muntu aguteke akuruhusi tikena hoteli tikena nyomba tikena ngugi kogu muntu karwana muntu wa muthemba yule muntu uri utete wirigiro muntu ura kumumba kwina inya muno kogu ndingiro bara bari wathanine batikayukie ta ruo bona tarito bandamanaga na bana akuru bangi au babate akuru nundu mukuru nake andamanaga na menya na into bia bikaura mwana uyu gutege ntu kingera gotinga shati wekirite na nuntu bagitumike ndingiromba athani bone bubwega bagucokaniria antu amwe bakarambi baraniria tutikula umananga no go sponsor anga no mbino biu itetethia kene gateithia ni untu bara buri njarene tubugwate bubwega Gahamo Gambi akiariria kaumo gantigaino tonya kiru nene nitutige gwikira antu mawirigiro ja manene kera jatika umbika ira antu tukaomba bobo tutiomba muno mwaka jo tombe buria nikenda muntu uria inyoke mwira bobo ne bunda kwirite akaigwa lakini wegera muntu wirigiro bobo nene gukinena maziro muntu ukaire gutweka kaire place akwaga wirigiro agutamwerekeo agutamoyo no tuthaigithare nande antu na alwa zone jicietu kana tuge county jicietu ni twina mite na ala gwita kwa Machakos barabe ba music muno ta shukuru yetu ya matandei twina items mugwanja twina mite Machakos indi gukarire ogu no kumenyania tukwambiria kuguria biuria na uku kwena maandamano barabara wikari atia indi twambiriria kugiogua nguge nyinga ikethwa ikiremaga na tukiremagwa ni gwite na mbere Nkuruki Father Mugambi na tumirite kanya kakuria ciari gutigira bakumenyera ana baotha ino bathiite kirurutha rwa mindita na nikatukuria nya ciari nuntu cukuru na irajukirie after bamenyere ana batigatonyane na bangi bara bakwandamana bamwe beja kulagirwa nao kana bagwata mathina jangi nikenda na njireu baumba kuthobena bona bethobena baumba ucoka cukuru bobwega bana mama makendereza riu ana baita after mangaratania mantu ja maingi muno nuntu ana bamwe na ari bari after ba primary bakathoma tabia indo kwinya nkuruki bamwe ni ana banini batikuelewa sana bamwe ni ba secondary benda inya bongwa ku practice untu bwao bacoka cukuru nuntu ningi energy negative ithagwa iri contagious muno kogu ikendelea ogu baba choka rutha nuntu nari twinana betu basekore na bathoma gintu igithoku na beja cukuru baomba kwija cukuru kuendelea utikathugania tuli demonstration nuntu bwa thirikari yake antu bali choka cukuru na bande demonstration nkiripotera Uru TV kuma Ntere cia Tharaka Bitu wa Paul Gwakabithe Gana gune ate county commissioner Tharaka nithiniwe David Gitonga na ugiterigithia na imithirite nini kimetha kimitaratara ire gatumika kiri kithurano kitene ndikitere kimirongo ile na inyanya Jumae nithirite akure kiabara ninde bakethira bakithurana wethira bagitana mbere na nguyo yo wethire na obara bakethia ninde bakiromba atwanya twerekeiri ni ninde ni ibanda nyuma yani kwithira bakirutana iria inde batekethira ninde baitonyaira
uringi kura bu enda gutigira ithurano bierekithia ba majani bira bikwirigirwa kuruthwa tariki 28 mweri uyu kamishina Gitonga narikanite na baraba kwenda itebibi na nkinya erekithia baraba itini kagita kakenda kubatariria mitaratara yo thina mbere. Meeting today was to set the ball rolling to ensure that the candidates are well briefed on the requirement of the electoral process. We know when it comes to electioneering, they become emotive. It is a position. I don't want to talk much about it, but obviously you'll find a brother rising against a brother when it comes to electoral issues because of a difference of opinion. So far, so good. We've had good electioneering period. The candidates have been well briefed. The IEBC is in the process of creating awareness among the farmers who will vote for the directors in all the 6 electoral zones, or rather 18 polling stations. Kamishina Gitonga ariuga kuri na guntu kura batakithurana nontu tiga kuri na ntu bakubinga erekithia bao na kogu ntuwenu bethirwe bari wirani ciao cia ntugo gwa ntugo. There are some areas where, as we've said, will not be voting. So farmers, they are free to continue doing their business, that is plucking tea leaves in their farms, and to wait for the final results, which will be announced once the polling stations have been, the electioneering at polling station has been completed. Gikaro ni gikimukariri igite werekithia babato egitari mogana tariritie kira arimi bakethirwa bari na kyo ntugwenu kenda kuthurana na gwitigirwa kuthungira kirigituo kyo thurani. Bwira kuburikania nuntu matangazo mena wibandani muthenya wa ithurano gukarurana kuma thaa 1 gituo kingwe thaa 9 kire kuonekana muri miaka mata ne besilipu emwe ke mieri 12 kuma me ino turaingire gucoka nkinya junior last year pesilipu emwe ya yu na kibande into ijere ndio murimi agetambulisha nayo nikenda athurana muthia bara barungamite ite bibi bia erekithia guntu mwanya mwanya bari kaya bakiugaga erekithia bara bari itini bagutura mbeca buthuku ntu bura bukubekira ogwaya. Directors marariku nimo kuonania takwa pengine mangikorwa mabandangitwa na mbia cia campaign na njira ya gutuika nima kunenkera arimi mbia na kumubanga laini kumanenkera mbia, lakini tuyo tuli candidate mamaelo ni tukuthie na tukaria na arimi tukamera gite kia arimi mama gite kia manjani chai gite kwenda campaign cia national nuntu kunenkerwa mbia no nenkerwa mbia umuthi ciringi kana rimwe ricoke rikuthinithie miaka ingi 3. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Mwandikimene onjuri njake Josephat Murangiri hine kura kia chiari nantura yondini ndi kwambaria mukurire Yohana aranende antuponde bakidira bakiuka kia kanya kauriri ni kenda na bedira baino uturo bubo ya mno kiregeria kurigeria yubya kurabira byedire yubya kurabira byonekete kongele kabune ne kaitano kone buritie kanedire kura kia bunga kubuide mawado rakidira kia ndinje kirabara bonde bakida bakiwate kana na maiti ya wikira anababa yu anababari yu barbani ni class bari nandatoi. Mama na baba, what are they doing to mourn their children? Ndio hao watoto wakikuwa wakijua hawajafika umri wa kutafuta mtoto. Josephat Murangiri ni mwandiki munene gwa njuri ncheke ya kaunti ya Meru ariuga atiri kinyamara kia kirumirite ana abani ni kwangaratanirwo uturo obo muno ana bari bagikagirwa nda na bo ana bantha kabakire magwa kinya ikuthoma ni gutwikana aciari ibare manirwe ne ngugi ya kurera ana abao na kinya nkoroki muturire gwa ntugo cia tene agura wamenyagira mantu megi oriri bwana no ateyanirwe. Mbereni watoto walikuwa wa community, si wa baba na mama. Siku hizi mtoto ni ya baba na mama, na hiyo mama na baba ni wale ambao hawana nafasi hata kuongea na watoto. That is why our children are going the way they are going. Watoto wasanga kabisa, watoto wa chini ya miaka 15 ati wamefanywa mabibi
na wale wamefanya mabibi ni vijana wenzao ambao hata hawezi kusimama na wao. That is pathetic. Kwa hivyo changamoto ile tuko naye ni wazazi waanze kazi ya kumondi watoto, wawaambie ukitaka kula machungwa ambayo imeiva, si machungwa ambayo iko mbichi. Hiyo iko na utamu, watoto wafunzwe hivyo. Ogwende murangiria gituma ntoma kinya kira atongeria bagisiasa mono wa bunge ba nthiguru ino ya Kenya. Naomba hata MPs wetu, yule mtu atashikwa, waweke sheria ya kusema yule mtu atashikwa akinasisi ama akilala mtoto ambaye ni underage afanyiwe hygienic castration there. Hakuna mambo ya kufunga, awe castrated. Ndio watu waogope, kwa maana wakiingia hapa, baba mwenyewe akiingia hapa anaenda pale anatoka na mlango ile nyingine, anaendesha ile kazi yake. Sijui wanatafuta nini kwa watoto. Tafadhali kama jamii, let us be disciplined, let us be moral. Tuache kuharibu watoto wetu. Mtoto kijana ashungwe mzuri, mtoto wa kike ashungwe mzuri na angaliwe mzuri, akuuswe mzuri, ndio tuwe na future Meru. Tusipofanya hivyo tutaangamia kama jamii ya Meru. Kumagebe North, Petan Class, Chabare. Ngine kuna tenkuruki ya chukuru mirongo ina na yelecha primary na GSS Gembe Central ni gunikite na tauro chio dero kumakia mubunge wa Kurumiru karambuka ilemia onto gitene indi bukeda buti gaira kinyana bane bakweda bagita na mbero kara chukuru kaita kamweri mama safi nediriti ya gita na mbere na kwa na mataro kira namno mno bari ne indi kuchebania na yu ya kureo Nĩ keno kumakĩria Ekũrũ wondi ya Kangeta bakiamũkĩra mũmbunge wa Ekũrũ akaunti-inĩ ya Meru Karambuka Ilemia wendera wikinyĩte kwa ikundi mbeca cia ngaf na kinya kũrũria mũbango jo kwa arito ba JSS tauro cia ũtheru. Sanitary towels tuete 750 schools into bibi ande biriao kwa DCC ntu no wethero ba thirikari no turererwe na skuru cionthe cia JSS na primary wauva kwa wakati huu, lakini nya secondary twina mibango. Akiaria mama safi na makirite makarika yengete akaunti-inĩ ya Meru ana batwale kwe watwana bare banini akiwa Meru niyo itongerete na makarika ya na kuria na batwale bakendoka swani thakani bamenyero turobo orira kinya uretia na bandhaka na bone bareke kwenyangiria twana totwale uturo na atikinyambo bakethro bakijukirwe tagaria angu yita kunenka ndirange kuru chaki iyo niyo nguge kwa number 1 ndemwe kuru kenda boko kira Meru niyo number 1 na twana kwewa twana tesa secondary school form 2 na nauange enkiwa ndena keba mono kweba mo barabara te inje chio tuthuranitie mbuo igana tubebe na bangina ba secondary school twabaike school emwe ntu turabaikerie school emwe kenda batia kuthekelwa kenda maisha yao ya change bomba kuchenja twana na toto kuwa twabwethia tuko encourage are ba twana ba guru are atokwenda nya baba example na bete nya ntore ne bera bange binere bakuria kenda nabo baimenyera nke arairi nya ndakasieto bane aronyo kwe ya chore benu bamenyere nito le mware atachukuru na wano kwenda skuru utukona utiko bwawe nya thatu kabwithia sheria nya bwenda kabuka watu anande ntukoi Nkuluki na menereti antu arume bakuru nontuba kwa iria nthoni ana baskuru rirapo tumandosia kiwendo nabo barankwenda ku condemn in all certain terms nya ntiko minchia ne akuru na baba bongo bagwetania nare bao baraba chiere bongwa ketha ande na inya akuru jabo batonya nchera na bakabwa maisha batike kuona inya mwe kurungi ka mwari ungi omuntu nare itocho mangetia kuona bwena mbeca kura sanitary towels ito bwas kugeta kuma manto murube no tubwega na reo kwa kana 50 reo kwa ciome ito mwari kenda witethia ukathukia maisha yaku no tuba mbeca. There is time for everything. Wathiria chukuru wagurwa utubo tuboithie nyumba cienu. Nikiripotera Weru TV Kumembe, Mbitawa Marion Karugi wa Kinyua.
Right, na ni bano ntubakithirwa atanite na batwe au mwanki utombakithira twikinyera na kinya kibara bonde nende ombakire utethirie kikumbithia ndeto chetu katho na chirenda no tuguta twekera gatanta ende karikana ndina irandu ryaku rakalono na irandu ndawa yari kuria oni nakala woromwe etwari chukuru tomenyeretie tabia mwe weta tutuputhitie assignment atugeta atwiri twandike kintu tuteandika tukwe mwe pero tuandike nendiro no ukonie ngukwetu kana inyama nte nguko ntu kitu twarithagia oni uta chukuru nene imbandikite maindu kalawa ateandikite warimo muri etuminembi kabute nguko mwirare turiyo ndu Reverend Mwenda na lungire kwetu oromania muthinjira kuotivo nkumba kwandika awache mania Mwenda umwire natumira kalawara urwa ontu nathinjire ngukwio kithaiba urengi kalawanu akethira ekwira ntu kumenyani Purity Richard nokore moneto madithi orberwene ngitwa Phineas mana Reno tukubekwa kira tujemana kiri murungu embere kimu